Andu kuingira Mutitu na guthii na mbere na ucini wa makara niguo congeririe uthukangia munene wa Mutitu wa Nyakweri, no riu andua ni marutirwo mukana wa kurutururwo. Hizo challenges tunaona kama ni opportunity kwetu kwa sababu pia mwenye wanachoma makao na face same challenges. So wala ambao walikuwa wametoka sehemu za nje kule Kisii watu kuja kuchoma makapa wengi wametoka. Munini wake murugamiriri munene wa Mititu wa kaunti-ino James Buru ni arutite ritana kuria mahakanite na Mutitu kugitira. Mbaya magithiaga na mbere ni kurari na gicanja tauni-ini ya Ilbisil kaunti-ini ya Kajiado thoa muingi uraiyirwo ni marakara kuhithukira maabitha kugitira Mutitu hindi ya firigisheni yao ya nyumba imwe iria igagwo makara mwena uyu. Maiyurwo ni marakara ahuri biacara ya makara ni maraugire wira uyu niguo maheaga uboco wao wa o muthenya. O hindi ni ororo firigisheni oteno ni iratabanirwo gicagini kia Maparasha kuria gukoretwo no thukangia munene wa miti ya kimerera. Kuringana na afitha munene wa kugitira Mititu kaunti-ini ya Kajiado, mungururio no guthii na mbere gutekumakania uregeni uria uri kuo guku akiuria andu manyitane niguo kugacirithia mihang'o eno. Hatuwezi endelea chabani kwako ate ile kitu unaona waweza shika ni mti ate mambo ya makaa. Hiyo tunatakikana tusahau, tuanze kufikiria vile tutajidumu kimaisha. Aria maikitio ngono magakinywo igoti-ini muthenya wa Jumatatu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Njuguna.